कांग्रेस ने इशू सिंह थीदुना लेबाग इरांग सागना बहोनबा लेते बीजेपी ने इशू थोक्तनबा चिनगा खुद मानना थबक तौबना फगनी हाइना ऑपोजिशन लीडर ओक्रम इबोबिना फोंदोक्रे जेएनएम्स के डॉक्टर सिंह तोंगान तोंगान बदाबी दंगसी मास कैजुअल लीव लौदुना वाकत मिफम चथक्रे मसिना हॉस्पिटल असिगे अना लायंग द चाउना अकाइबा पीखरे अमसोंग मणिपुर आर्टिकल 371 क्लोज ए चटनबा यारोय स्पेशल असेंबली सेशन अमा कौनबा नुपी सिंह राज भवन तमना थोमजिनख्रे खुरमजेरेस टीवी पाउमिदेंग ताबिरिबा सिंह तराम नोकचेरी हजिपाउ सनोन पिजरे कांग्रेस ने इशू सिंह थीदुना लेबाग इरांग सागनबा होटनबा लेते बीजेपी ने इशू थोक्तनबा चिनगा खुदका मानना थबक तौबना फगनी हाइना ऑपोजिशन की लुचिंगबा ओक्रम इबोबिना फोंदोक्रे फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की मनुंगदा मणिपुर के अपुनबगी शक्तम काहिनबा याबा मचाक अमत्ता यावदे हाइना बीजेपी ने मियामदा मपुंग फाना खंगनबा ngamlabadi मखोइबु लाइगुमना लाचगे हाइखि बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटी ने सिंधुना हौजिक मणिपुर लेरिबा इशू सिंगी मतांगदा नंबोल लेमपोपम मयाई लेकाइदा लेबा एन चंद्रसोर मेमोरियल मल्टीपर्पज कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखिबा मियामगी मिफम अमदा वाफम असी महांगना फोंदोखिबने थौरम अदुदा हानगी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर गाइखांगम एमपीसीसी के प्रेसिडेंट टेन हाउकीप कांग्रेस एमएलए सिंह एमपी हानगी एमएलए अमदी पार्टी की थौपुब सिंह सरुक्याखि नंबोल केंद्र के एमएलए एन लोकेन्ना सेंटर अमदी स्टेट कांग्रेस न लेंगाकप मतमदा मणिपुर कायबा याबगी थौदोक अमत थोखिद्री अदुबो बीजेपी न लेंगाकप मतमददी मणिपुर कायबा याब थौदोक कया ममांगदगी थोक्तुना लाक्ले फिबम असिदा मणिपुर मियामना मिकुपना होमसिंगना लेबा मतम ओइरे हाइखे ऑपोजिशन लुचिंगबा ओक्रम इबोबिना कांग्रेस न रेस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन पार्टी अमा ओइना हौजिक लेरिबा इशू सिंह लोशिनबा गवर्नमेंट असिदा तक्शिनबनी पार्टी असिना बीजेपी न लेंगाकपदा कलकपा मिहौबगी वाफम लेते स्टेट असिदा थोकलिबा थौदोक वाथोक सिंह मियामगी मिहुत ओइरुबना तुमिन लेबा याबा नत्ते पुन्ना फमिनदुना खनसी हाइबदा कांग्रेस न यारोइदबा लेते कांग्रेस का वाथोक सिंह असि खनबा मथौ तादे गवर्नमेंट पाइरिबा मखोइना थोकपा तौगनी हाइबदी खंगद्रे फोंदोके हानगी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर गाइखांगम न फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की मतांगदा सिविल सोसाइटी सिंह इमा इबेल सिंह न इहो हौरिबा सिबो बीजेपी की मिनिस्टर अमना हौजिकपु करी अथुबा लेदुना अखनबा असेंबली कौगदोरिबनो हाइबा वाफम मियामबु थवैदबनी पार्लियामेंट मिफम लोइख्रे फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की अखनबा सेशन खनसी याद्रबनिना मणिपुर काहेलोय हाइबगी थाजबा बीजेपी न पीबा ngamgadoribra एग्रीमेंट यारिबा वारो सिंह पुन खंगद्रिबा फावबा मियामना लाइन लौबा चुमलोय हाइखि बीजेपी पार्टी सिंगाखोय थांसहनि कुमदिया जानवारी आगोसहनि बदली थर्ड एग्रीमेंट लग इशू पानी इशू में आसे मणिपुर के मणिपुर इंटरेस्ट है सुखाई कायदे है से विपाइने लेके अर्जेंसी लेके है से थोड़ा बड़ा स्टेटमेंट वीडियो मणिपुर प्रशासन ने अपन दिमाग सिंह सीएसओ कानून एनजीओ कानून मणिपुर सिंह मियोय कानून से मेरा प्रोसेसन चतना अमदी सिटिंग प्रोटेस्ट होगा लाइन खोल में आसे थोड़े इतना थोकीरा मसी को फगिया मसी को मो राइट ले ने लान दुआ अपने नहीं प्रोग्रेस सही नहीं खड़ा नहीं अबे वहां साला मणिपुरी पुनः को सिंह ने
Janims ki doctor sing na makhoi ki tongan badabi dangasi mass schedule leave loduna wakat mi fam chathakre masina hospital lasigana laying da chauna kai ba pikre ngasi all pension demand committee Janims na sinduna chathakiba wakat mi fam aduda matam sang na Janims to doctor oiraklaba thabak tagi pothabagi matam fawba yorba miyoi sing yauna doctor kyana sarukya ki all pension demand committee ki chairman doctor oinam guneshwar na hana Jen hospital hairamba adu state government ki makhada medical college on kraba matungda hana bylaw da yauramba all pension scheme gi rule adu kakthat pigano adu makchana hanbiu haina tanarakpa chahi ahum suraklaba fawba Janims authority na tabina na lakle thawang adubu pendaba phongdok tu ngasi doctor singna mass schedule leave loduna wakat mi fam chathabani Jen hospital asi society amagi makhada chalairamba matamda society gi bylaw gi college na close number yankaida all pension scheme chatna hangani haiba mayek shengna yauri sarkar gi maikaidigi Jen hospital asi medical college olaba matungda lisengani tara mangagi august tang amagi anoba service rule the semdoktuna all pension scheme chatna raroi hairakhi asigumba sarkar gi thong asi pende Janims da all pension scheme chatna hallo employees singi hak matpiganu phongdorakle Isan hek phangbaga akoibu disposable syringe gumana langthokpa yare habagi mawang da sakar asina yamna thuna akoigi service rule se 1st August 2015 asida service rule lama pass ki service rule asida a new contributory pension scheme khaktamak chanragani hanagi all pension scheme se chanabigi wafam yarakte 2015 sidagi 2018 phak sanglaba sahi ohum ase akoina Janims teacher association gi kutangda ariba pension scheme akoigi society act yaukibada adusu sanhanbi do hanna hajabani hajabagi matuna committee khara semaga huju fakta sahi sanglaba sahi mase final decision ama balawdi asigumba sarkar gi thongching asida pendabadagi amasung tungduna leriba Janims authority makeup thokwa matam oire haiduna khangan janningbadagi one day mass schedule laraga dharna si phamdabani Amar of the Janims ki tongan ba department sing the assistant professor ki post kunmanga logani hariba asi medical college asi dalisengani mapal degi regular senior resident doctor oina thabak tawraklaba singi chapchaba service rule semba amadi fajana chatna handriba fawba anoba thabak lobagi process toba yaroi haina senior resident doctor singna Janims complex te wakat mifam chathakre teachers association ki joint secretary Dr. Tensubam Nimina lisengani tara manga gi august ki tang amada nauna semlakpa Janims service rule da senior resident singi oiba line promotion gi matang yaudabadagi rule sembinaba taknaduna laklingai cherakta assistant professor kunmanga launabagi advertisement thoglakibani haiki ikui kuidana pangthokhiba dental college ki assistant professor taratare lawkhibagi result se uboda akhoi jingse asugi mati akhoi thamoi sokningai oikhre May 2018 handaki sahi sida ko 25 post of assistant professor sigi interview tawgani haidana khabarda kaida advertisement se thoeba ana khoina mi paijari di hojigi post kun manga haiba sida akhoi sigi yaubagi probability se kaya bhawa lege haba se khoi haiba ngam deba akhoi hoji authority dagi pani basidi akhoi service rule ama phajana semba plus implementation chatna hanba akhoi regular senior resident sigi interest khatang sembiba aduga sigi marak sida any form of interview or any fresh appointment of assistant professors tawbidaba Manipur Article 371 Clause A Chatnaba Yaroi Amadi Taruk Suba Schedule Chatna Handanaba Special Assembly Session Ama Kaubinaba Nupi Singna Raj Bhavan Tamna Thomjin Kre Nongchup Imphal Palel Ima Apun Baluki Thomi Singna Kaisampa Tagi Changselaki Bakhongjang Ado Kaisampa Thongda Police na Thakki Police ka kan namukna rabamatung Electricity Office Mamang Fawba Changsilakpadagi Police na Thatlaba Tungda Nupi Taret Governor Unana Bachangan Ke Manipur da Hauzik Oriba Choba Issue Asigi Matang da Assembly Mifam Ama Pangthoktuna Chap chaba warep ama logadabani haike Maxi amata oina akoi nusi sanana ensang langadana nusi loinarakpani ngasi India government na akoi Manipur se mase segai rakanda akoi Manipur se Manipur ore dori uji masi akoi Manipur se mase segai ge na haibani India government se Manipur gi governor madam da akoi request tawsage athuba matamda assembly ma special na kau da bagdam ta yathang pibiu si 71 e sigi mahot simasu thokpa yaroi aduga legana 6 schedule sadaba yaroi praja miyam ge against ma khoina namdana
ꯆꯠꯅꯗꯅ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯊꯣꯔꯛꯄ ꯑꯐꯕꯗ ꯗꯥꯏꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯒꯗꯕꯅꯤ ꯉꯁꯤ MLA ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯂꯝ ꯌꯣꯟꯊꯣꯛꯂꯀꯥꯟꯗ ꯂꯝ ꯃꯙꯥꯟ ꯊꯝꯕꯒꯨꯝꯕ ꯊꯝꯃꯒ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯐꯝ ꯃꯨꯟꯕꯩ ꯀꯩ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅ ꯈꯨꯕꯤ ꯁꯣꯏ ꯇꯧꯅꯔꯒ ꯋꯥꯁꯛ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯏꯔꯝꯗꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯈꯣꯏ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯐꯣꯔꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯊꯕꯛꯇꯒꯤ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯒꯚꯔꯅꯔ ꯎꯅꯔꯨꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯦꯁ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯩꯃꯅ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯒꯚꯔꯅꯔꯗ आर्टिकल 371 क्लोज ए मणिपुर चटनहंदनब तक्षिलमले गवर्नर महाकी माइकैदगी मरी लेनबसिंगदसु तक्षिनगनी अथुब मतमदा असेंबली के खनब मिफम कौदुना मियामगी इहुल खंगना फिरेप लौनब होनगनी हाइबगी थाजब पिरकले हाइकी Assembly Pambiu, Hagana, Medana Yatang Lautabiu, Aduga, Manipur second, but Madame Soyabiu, Habamatanda, Mamang the postpondo, but our shuttle Layure, Aduna Madam Oraga Kari Marangi postpondo, but no have a knowledge later, Ado Hiziki, Pumbalup Nimpangi, Tomising, Imatare Sanga Akanda, Prengwa Egi, Mengi Matanga, Samina Wari, and Pazan Sabas, Ayamanungai, Aduna, Sigi the Magda, Prengwa Egi, Mengi Matanga, Atuba Matam, the Assembly, Kaganaba, I Soyamaki, I order Pirage, Mayam Nungamba, Nungai, but Obigano have a posse. Loga Logana, okay, Manipur Parjana, Pamdaba, Exing, a say, Mayam say, I order talk on Nabasu, I can be second round, Kosaki have a positame. Imphal iski Porompat Police na kon bahata minutongda tata amana takpada miyoy ama sire. Thogdog asi ngasi nungtil pung mari makhairom tarapa duwai da thokibani. Imong manung na Porompat Police na lakto na laikhidrabagi hakchang masak khangdok pangamkhre. Laikhidraba miyoy adudi konthokjam surmangol chahi yangkhay nipal. Apokpa ke Rajeswar konthokjam awang laikay dagini hairi. Thogdog asi har yawba tata registration number MN030703 na hata minutongi traffic island mapada konthokjam Suramangolna cycle thogduna lakpada thogdok asi thokibani gari thawrakiba driver adu thogdok thoklaba matung foot chamarom makha pangna thawraba matungda mafam aduda lairamba police da changlakhi hairi Porompat police ki team ama laktuna post mortem gi damak asi bahak chang lokhatuna Jenims ki mokta thamkhre ngasi ayu pung taden makhairom taba duwaida kay sampat mutum lerekta leba special boys hostel gi ahan ba amasung ani suba mathol maina tumna chakre matamadu da hostel da leba mahiroi sing coaching chatkiba maramna asok apandi yahodre kendra sige MLA su oiriba health minister L Jayant Kumar na mai chakpagi fibam yangshin baga loinana hostel gi mapuda sel gi mating pikre Edul Johanna lakpada Manipur ki Chief Minister Nongthumam Birena Manipur miya maru oina Muslim ichinenau singda yaifa paujel pirakli Prophet Ibrahim na miyoy bakhunai gi damak kathokibabo Edul Johanna ningsing hali kathokibasina koi khuding makta miyoy bakhunai gi afaba thabak taunana bagi kathoknana ba lining oirashi festival asna machin manau oibagi lingjel adu amat oiba lipul ama puraktuna watta padaba tangdu laitaba Manipur amagi damak thabak tauminarashi hairi Manipur Legislative Assembly ki Speaker Y. Kem Chanasu Idul Johagi Yaifa Paujel Manipur Miyam da Pirakli Kumay Asina Tangdu Laitaba Watta Padaba Purapo Oirashinu Hairi Manipur Pradesh Congress Committee ki President T.N. Haukip Nasu Idul Johanna Lakpada Manipur da Lairba Islam Lining Jatpa Ichilinau Singda Yaifa Paujel Pirakli Senglaba Nomination Lakpaga Loinana Chingtam Anida Tangdu Laitaba Hena Chakatpa Nungshi Chana na Laiba Nunga Yaifaba Manipurama Purapo Oirashinu Hairi Hanagi Deputy Chief Minister Gaikhangam Nasu Senglaba Idul Johanna Lakpada Manipur Miyam na maru oina Islam Lining Chatpa Musulman Ichilinau Singda Yaifa Paujel Pirakli Kumayishna Lamdamasda Tangdu Laitana Ingna Chikna Leiba Hatna Shunaba Yaugdaba Nunga Yaifa na Leiba Manipurama Purapo Oirashinu Hairi Manipur People's Party na su Muslim singi chauraba Idul Johanna Lakpada Maitei Pangal Ichinilaw singi mafam da Yaifa Paujel Pirakli Manipur da Khundariba Furupumna mag amaga nungshi chana na laiba ngamnana ba amadi Manipur gi territorial integrity ngakpa ngamnana ba wakhal lawshil puthoktuna ima laiba kanana ba hotnashi Manipur gi imung amasung mapandagi agency kayana Manipur thugaina ba hotna ba khudingmakpo amat toina thengnamina ba makhoi gi mafam da thongniminarasi hairi Manipur ki Muslim Welfare Organization asu Idul Adhana Lakpada Lamdamashig Islam Lining Chatpa amadi Leminari ba Furup Kudimaki mafam da Yaifa Paujel Piri Kumayeshna Lakpada Lamdamashigi Tangdu Laitaba Chokhatpa Furup Masel gi Marakta Muknaba Laitaba Oirashanu Hairi UCM Kada All Manipur Muslim Students Organization amasung Sadar Bazar Jame Masjid Managing Committee nasu Idul Johagi Yaifa Paujel Pirakli
Hayeng pangthokkodoriba Eid kumaiga mari leinana Moirang Kendragi Kwaktada Gram Panchayat ki manung chanba Santhong Makha Lekaida Gram Panchayat asigi manungda leiba handicap oirba miyoi kunda Relief Center for the Welfare of Differently Abled Person Manipur Bishnupur Unit ki Secretary Ningthaujam Lucky Kantana chana thangnanaba potlam sing khutsinakre Secretary Ningthaujam Lucky Kantana mima nadre haiduna lochinduna thamloidabani miyoi bamu oina punne hingmina shaiba wakhalolda mahaki lekhidraba mabubokki mingda magna center asigi kuthangda chana thaknanaba polam singasi pibani haiki Act is Policy Committee Government of Manipur gi Thausil Makhada Business Excellence Group Manipur na sinduna Myanmar amadi India leibak anigi maru oiba Manipur state ki leiriba entrepreneur singa Myanmar gi entrepreneur singi marakta matau karamna business chakol hangadagi haibagi matangda nomugi ba khana nainaba ama Sendrada leiba hotel classic ta pangthokre khana nainaba duda Act is Policy Committee ki convener RK Siva Chandra Myanmar gi Segang region gi hanagi secretary Yat Yoyo Lai Ya company ki executive director Nyan Hyun So Win Yauna Myanmar gi mute kyasu sarukya ke Act is Policy Committee ki convener RK Siva Chandrana legak asigi pandamdi Indonesia Singapore gumna Manipur su factory masing yamna leiba businessman kyage lamthungphom ohenbani haike Business Excellence Group के Vice President ओरिवा Advanced Hospital के Managing Director Dr. Ibom Chama the Business Excellence Group के Secretary Hero Thokchom na phongdorappada Wakalor Manaba Entrepreneur Chama rom na punshinduna Semba Group asina Manipuda Act is Policy lakador basigi damakta tongan ba business ki lamda Manipuda chakotana ba honabani haiki Myanmar amadi Manipur gi leriba entrepreneur singi apunba WhatsApp group ama semlaga thabok paikhatpa hogadori haina phongdorakli State level sensitization workshop on agripreneurship development for increasing farm income and promotion of agribusiness in Manipur Haibasida state level sensitization workshop ama Lamphel Patalaiba ICAR complex the Pangthokre ICAR research complex for Northeast region Manipur Center na Sinduna Pangthokiba Thoram aduda Central Agricultural University gi VC Professor M Premjit Nabard Manipur gi General Manager P N Praveen Kumar Amadi ICAR research complex for NEH Region Meghalaya के Director Dr. Narendra Prakash, ICAR के Joint Director Dr. I. Megha Chandra Madi Principal Scientist Dr. G. Kadir Vel Namaru Bumio Singuna Sarukya ke Chief Guest Okiba Central Agriculture University के VC Professor M. Premjit na Lomi kya के Sentok Lambi Hen Lehenna ba Sarkar Asna Paikhat Liba Scheme Sing Asi Mai Pakhan ba Mathok Tai Lomi Sing na Training Program kaya gi Kanabasu Lobiyo Haiki 7 Pemadi tungan ba point kunithoi gi Charter of Demand sing takshinduna ngasi pensioner amasong family pensioners sing kai sampat lemujum lekai de leiba community hall da wakat mifum chatakre wakat mifum aduda JC M took M Jona Changsiliba Khongjang da Saugatli JC ki core committee ki members sing bu ki halaga tarechiba pe mat payaroi Bharat ke atopat state sing da pi bagom Manipur da su lising ani tara taruki January paraga 7 pe gi senfam sing pi ga da bani haibana chingba play card sing season na ke wakat mifum aduga mari leinana M took M Jogi President and Viken Fongdoki Bada 7 pe ga mari leinana Changsiliba Khongjang asi sarkar ga matam kuirabagi tungda ahanboi na wari shanakre makhata na wari sanana ba sem saduna le ngasi su JC की चंगसिन दुना लाकपा खोंगजंग की मनुंग चना पेंशनर सिंह वाकत खोंगजंग चंगसिन बनी हाइकी Delegation team yu traunga ahamba akoi technical session gi round gi wari sagre masi makha tarpa technical session gi na wari sagada bse august ki tang time panje sa se na tawbani adu honorable prime minister oiramba gadan very bas pai na khangudana legi dabdagi haiba chuti thadurna rakpa amadi madugi mathomangam yawba chakhibna ban oiraga akoi ayamba postpone dor lakpani adu ngasi tang kun mathoi si haiba chakhiba akoi ge respected chief secretary amasung manipur gi angma thau mayama masi je halakani aduga halaba matungda akoi wari sananaba reschedule tawgani na akoi sumai leibani adu akoi na husi tamjani ba point de employee section kone magna akoi na changjali ba khongjang asida mai pakna bidam ta khongjang mayam si saruga biu matam sana changjali ba demand asi achumbani na khallaga moina support tawbirak pasigi damakta su je sop m2 gi maike de thaga chaba phongduk sari
Socio-economic status of street vendor and Street Vendor Act lising ni tara mari haibasida nomagi oiba khana nainaba mifam ama Manipur Press Club ta pangthokre Roadside Vendors Welfare Association Kwarambal Kaithil lisinduna pangthokiba thoram aduda hanagi Minister Dr. M Nara All Manipur Nupi Maruki President M Saki Roadside Street Vendor Welfare Association ki President Khetri Tama Social Activist Ram Wangkhairakpam Advocate Victor Amadi MK MM ki General Secretary L Memana Chingbana Athoiba Mitunglen Singoina Sarukyaki Ngasigi Tharumaduga Mari Lainana Roadside Street Vendor Welfare Association ki President Khetri Tamana Fungdukibada Government Street Vendor Act lisingani tara marigi makha pona Street Vendor singi yaifa thaurang pakhatkadabani Street Vendor singi oiba akhanaba mafam sing semgadabani Local bodies sing the Town Banding Committee semangadabani Street Vendor singbu masak khangduktuna Identity Card pinanaba survey togadabani haiba wafam sing fungdokhi Sense by Imable Singchiga, Pai the Imable Singchiga, Kanatanaba Mayama Tolak Pase, Masia Matung the Suduma, Tolakani, Hibagi, Dumatazabale, a Street Vendors Act, Atumatam the Manipuda, Chanarani Hibanataba, Chanaba, Haurani Hibagi, order implement to Bibasigi, Upam Akanbama, a Lojagani, Street Vendor Act Manipuda, Chanabas a Haudringada, a police kiss side, take a police accident dana, harassment Tobase, Masima Lepio, temporary market, Yam Film. Sadabo Madai lady, Mahariba Jagas, they the lady Bacata structures ma'am Chinchilo Toga, Fajaba, Itanaki Nom, the Chotaban, Sadaki Sukanba, Septo Wayaba, Mawong, they could structure a Matobiragadi, Hariba Jagas, this way maximum number of street vendors, just the Wayagani, Hibagi could Tazaba to Sule. Iko Bazar dagi Memi Hatpada Chenabani Haiba, Kergao Maka Lekai digi, Yumkaibam Rohi Chahi Kun Mapal, Apokpa Lekidraba MD Riyasuddin gi Mayum Ngasi Ayuk Miyamna Amangata Tokan Kre. Yum Tugari Haba Pau Tabadigi Police Laktuna Miyam Adu Control Toki, Togdogasigi Matang the Ketrigao Part 2 Gram Panchat ki Pradhan Abdul Kudushna, Asiguma Togdogasi Matung the Amukhana Toktanaba, Marali Bamioy Sibagi Cherak Pigadabani Haiki, Kergao Awang Lekai Women Development Association ki President Maremna, Police na mahakpu mayumdagi faba lakpada nupi hatpagi ni haiba hana khanglamba tarabadi mahakpu cherak piramba yabani haiki. Akoina penjadabadi mi hatpa mi se akoina mana smain taw habje khoi ngarang khangjawde police tek mul hawdabani maya paibi lakai organization laiba maya paibi amana penjade ma se aduna ma se hatokpagi damakta khoi thawa yauna ngasi khabar dai tawbadagi khangbadagi khoi chongthok charapani Amaram the White Rohit alias Rajesh Miyobagi Minungshi Chen the Bamioni Capital Punishment Pihaning Haina Manipur Muslim Welfare Organization ki Women Wing na demand tauri Hata the Pangtoki Bapao gi Mifamamada Wing Asiki Convener MK Safina Mihat Asi Kam Teng na Yaning the Bapoi Mahakpu Kanbibagi Mathau Tade Ain Gyoba Kwaidigi Wangba Cherak Pihaning Haike Sadagi Hena Tamtiba Nupigi Punsi Temsin Bada Natana Miyoiba Samaj ki marakta mi ama oibagi wakhal machet ama pho khanba ngamdraba yumkhaigam Rohit Elias Rajesh ki mathakta logi matung inna matik chawa cherak pibiduna masigumba pamdaba thawong asi matungda amuk hana iramdam asida thoktanaba para ama tambi haunabagi damak yamna thuna capital punishment pibiyo hairiba mihat asida chenaramba khudingmak athuba matamda Hagat Piduna, Matik Chaba, Chairak Pibinava, MMWO, Women's Wing, na Akanba, Mawangda, Taksin Bagaloina, Koisang Raba Mimigi, Imung Marungi, Awaba, the Su, Saru Yazari. Kungang Chatsi Tharo Mongoi Kendri Gyonengasi Samuro Awanglaka Community Holder Pangthokre Tharamaduda Kendra Sigi MLA Olukoi Hanagi MLA Salam Joy DC Imphal West and Praveen Samuro Municipal Council ge Chairperson and Noni Bala Wangoi ge Chairperson L Babita Laimasu Sarukyaki Tongan ba Department Kun gi Stol Kun Hangduna Miyam da Khudong Chaba Fangan ki S Joy na Department Singi Scheme kya Kungang gi Miyam da Awaba Pidanaba Purakli Basi Kana Balobi Haiki MLA Olukoi na Rajniti gi Kena Balaitana Miyam Yafanaba Center Amasung State na lepa laitana paikhatli Wangoi Kendra da su vote kaba kadaba thidana punna chatminari haike Prajasingi awara prajasingi darkar leba mayam singa se pigidabani haidana asiguma yamna innovative oiba idea magi makhada masigi go to village mission chip thoga ekoi ngasi manipur gi kachin koya chinba thungna district administration na nodal officer ohelaga go to village have mission se pak thoga prajana department mayam sing koraga stall hangi ba sing sida takale ba chi chang document mayam sing sigi dong cha bhanna na gi damakta sarkarna
प्रजा के डोर टू डोर है देना प्रजा के थोंजिन चल लगा प्रजा के थोंगान चल लगा कोई सिगुम बेनिफिट सिंग से पंगमे थौबाल खेत्री लेकाई बुदो खमलांग बसंगलेन तांखलेकाई कम्युनिटी हॉल खंगबो पार्ट टोमदी हाइरो केंद्र की मनुंग चनबा सिखोंकुनो कम्युनिटी हॉल गो टू विलेज मिशन पांगथोखरे थर्मदुदा थौबाल की डीसी हबम रोशिता थौबाल की एडीसी राधाकांत यावना मरिलेनबा ऑफिशियल सिंगना सरुक्याखी बिष्णुपुर केंद्र की मनुंग दलैबा क्वाक्सिफाई दसु खुंगंग चची थौरम पांगथोखी थौरमदुदा मणिपुर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की चेयरमैन एल राधा किशोर डीसी पवन यादव अमदी डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर सिंगसु सरुक्याखी एल राधा किशोरना गवर्नमेंट की मीटिंग मखादा डिपार्टमेंट क्याना पांगथोकलिबा सिदा फमफम तोकपा सिंग बेनिफिशियरी सिंगना फंगलिब्रा हाइबदु यंगशिनगनी हाइकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिरीबामनसु सोरोक अतिंगबी हिल गार्ड खुनो अमदी उचातोल खुंगंग चत्सी थौरम पांगथोखरे तोंगान तोंगान स्टॉल स्टॉल हांगदुना मियाम दकानब पीकी ngasi gi thoramadu डीसी रॉबर्ट कैट्रिमियम अमदी डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर सिंह सरुक्याखी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की मतंग येनब लेट्रे सेंगत सागतपगी थबक पाखत हौरे हाइना सेगमाई केंद्र के एमएलए एच टिंगोन फोंदोखरे वाफमसी खुरकुल पांगतोप गो टू विलेज की थौरम मरी लेना मांगना फोंदोखिबनी थौरम एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सुहेल अख्तार अमदी लमदम की मशक नाइबा मियो क्यासु सरुक्याखी तोंगान तोंगान डिपार्टमेंट सिंह स्टॉल सिंह हांगदुना सोता हौरबा सेगमाई केंद्र की मियाम गवर्नमेंट पाखत चौखत थौरांग सिंह यहोन्नब होटनके एमएलए दिंगोन मखा ताना गो टू विलेज केंद्र असिदा लेरिबा मियाम कानब फंगले मखा ताना फंगना होटनखीगनी हाइके स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का मरी लेना हंखिबा वांगी पौखुमदा ममांग लेरंबा चयेतनबसिंग लोइसिंदुना सेमगत सागतपगी थबक पाखत हौरे हौजिक ग्राउंड वर्क चथरी यूनिवर्सिटी असि हराउचल नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हाइना ममिंग थोलनिंगी हाइके पाखत मिशन अमखंगनी हाइना आई थमजगे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी केनो हाइतारेने हराउथेल हाइना हमाइना हराउथेल जे अखोई कमन केनोदा यानगिबो केनोने अदुना मसी ऑफिशियल जी होइना याराने न खल्ले सिगी मतंग दरि कछु थुदोप हानिया लेते अदुम स्मूथली अदुम चटली असोमदगी केनो सिंगसु ला कांदा होई मखाताना थबक तो अदुम चथरी हाइता पूरा लेते अदुम थबक लैंड डेवलपमेंट करना चथरी हियांगथांग अपुनबा मैरा पाइबी लुपना यूसेम ग खुत्सम नदुना हियांगथांग बाजारदा वकत मिफम चथके खोंगजंग अदुना मणिपुर गे अपुनबगी शक्तम काइबेयारो हाइबा अचितप फीडबैक लौखी कुंभी केंद्र वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन कुंभी तेराखोंग यूथ क्लब कुंभी सट्टुपुर यूथ क्लब खुगा एथलेटिक एंड लाइब्रेरी एसोसिएशन अमदी इकोलॉजी एनवायरनमेंट फेडरेशन नसु यूसीएम की मीटिंग मखादा कुंभी बिजादा वकत मिफम चथखरे खोंगजंग अदुदा यूसीएम की प्रेसिडेंट सुनील करामसु वंगांगलोय ओइखी कुंभी अपुन बनुपी लुप की सेक्रेटरी केएच आनंदीना हिरम अमतदा मणिपुर की ngамखै थुगाइबे यारोय मसिगी दमक मियामना चपचाना थेंगनगनी हाइखे आर्टिकल 371 दा पीरिबसे कोई याजनिंग दे हाइबग लोइना थौरम खुदिंग मक्ताय खोइना माइरोंग यागनि हाइना आइना अपुन मनुपी लुपकी सेक्रेटरी अमा ओइना खुद थांगजरगा हन्ना हन्ना मणिपुर की ngамखै काइबे यारोय हाइबसे आइना हाइजरी मणिपुर लौमी सिंह हार निंगथिना फंगदबगी अवाबा मायोकनरे मरी लेनब सिंह खंगशिनद्रे हाइना लौमी सिंह पेंदब फोंदोरकली ngasi भारतीय किसान संघ मणिपुर प्रांत संजेन थोंगद लेबा एग्रीकल्चर ऑफिस द लाक्तुना डिपार्टमेंट असिगी चंगफम द वाकत मिफम चथखरे लौमी अमना फोंदोरकपदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना लिसिंगनी कुंदा लौमी सिंगी इनकम असि हानदगी सरुक अनि हेनगत हनगनी हाइख्रबसो मणिपुर ददी लौमी सिंगी फिबम सोकचिलकली दरकार ओइबा मतमदा लौमी सिंह हार निंगथिना फंगबा ngamdri केजी निफु मंगागी लुपा चनीगा हुंफु तरत पीबा हार अदो डिपार्टमेंट लौमी सिंह द निंगथिना फंगंद्रबसु ब्लैक ता लुपा चनी पांदगी चमापन फावबदा मरांग काइना फंगली लौमी सिंह फिबम असिदा ब्लैक तगी हार लेदुना सिजनरबदी पुथोक कदोरिबा पोथोक का येंगनरुबदा मांगबो ओइगदौरे लेंगा के मकोक थोंगबा सिंह थुबा मतमदा मिटिंग चंगदुना डिपार्टमेंट असिगी सोरिबा थवोंग सिंह असि मिटिंग चंगदुना लौमी सिंह द सरकारना लेपा ममलदा हार निंगथिना फंगनबियु फोंगदोरकले किसान संघ की थ्रू अखोई लंगी लुप परिरा मैम पेंदबी हार पीद्रीबोद अखोई शांति अखोई खोंजंग इमा इपा मफम पीबीयू है दाबी अखोई चंगहिंजबनी तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट की तामई सब डिविजन हेडक्वार्टर लेरिबा बीएसएनएल की मोबाइल टावर था अहुम लोम मथौ तौखिदबदगी लमदम अदुंगी मियामना अवाबा कया मायोकनरे मणिपुर सरकार अथुब मतमदा मिजेंग चंग्रबदी लियांगमई स्टूडेंट्स यूनियन ना खोंजंग चंगसिलगनी हाइरी हिरमसिद रिपोर्ट अमा तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट की सब डिविजन तामई हेडक्वार्टर बीएसएनएल की टावर से था अहुम की ममांग याखिदबन मरम मफम
मियाम दा मोबाइल की खुदों चावा अमदी इंटरनेट की खुदों चावा फंगदना लापी मे डेट 16 नगी नेटवर्क फंगनबा हाइबिसि ngasi yorodi tha om pura phare adu hozik phoba concern department BSNL ki company amasung state government na krisu thos habi daba haibisi khoyam more khoi praja sing ji haibidi asi communication hozik kan si internet gi matam da even basic need mobile connectivity su phanghan bi daba haibisi yam ikai ni ngai ni hena khale khoi government of Manipur ngon da so tu haininge mram aduna athuba matam da asi si sembi dradi ekhoi student kambu singna agitation asi mathang mathang oina chathagani adugi responsibility si government asu logni haibisi government ngon so haininge aise akhoi local paper mukuilong di aina liangmai newspaper gi proprietor oiramme tha ahum hena network phangdre aduna khoisu thabak makhata na mukra pangthoningai se source network ki source news ki source atai digi lobe yadarni na akoi paper se pothara lae akoi mama mapa oiba oiriba lamdam sida yam na wa khre aduga icha mayam si Bombay Delhi Imphal mafam ayam badalai adu makhoi naye kholle nungai haiba amata pau phaunadre mayam se wa basi hai nangai leita duna awa ba thengna rega lere aduna Manipur government na nongsi biduna lamdam sigi network se athu bada semgat pinaba hodna bio सब डिवीजन अमगी हेडक्वार्टर्स ओइबा तामई कैथेल असिददी नेटवर्क फंगदबना मरम अगा लमदम असिगी मियामना ई पाव फावदो फजिंगी नेटवर्क थिनबगदमक्ता नेटवर्क फंगम मफम थीदना लैरिबा असिना मतौ करमना डिजिटल इंडिया हाबदो माय पाकदरिबनो हाइदना तामईगी मियामना हंगनरकली आईएसटीवी पावदमक्ता पावदमजरिबा निंगथगम सनजाव मितै तामई कैथेन आईएसटीवी न्यूज थौबाल डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटी की टर्म अहुमलक प्रेसिडेंट ओइबद नतना डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस अमदी सेवा दल की फाउंडर प्रेसिडेंट ओइरंबा थौबाल बाजार दगी संजेनबम अचौ ngarang masagi anaba amadagi lekhidreba achau gi hakchang asi ayuk party ki luchingba kayana saruk yaduna थौबाल डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटी थौबाल अथोकपम द लेबा ऑफिस द पुरक्तुना लेखिद्रबगी मफम द काय खुमनबोट ख्रे थरमदुदा हानगी चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबी खंगाबो केंद्र के एमएलए ओ सूरज कुमार थौबाल डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटी की प्रेसिडेंट लुखोय टीएमसी की चेयरपर्सन टीएच श्यामो यावना लुचिंगबा कयाना सरok याखे ओक्रम इबोबिना लेखिद्रबा चौना पार्टी की दमक तौरंबा थबक थौरम सिंबु निंगशिंखे माग लेखिदबा सी पार्टी के अचौबा मांगजबा मनि हाखि पाव की मरक थतना तेम ब्रेकमा हक्चांगी लेबर सोरकपदगी कुचु सिंगक्तबा हक्चांग चोक्थरबा तुंबा चाबा यारक्तबा खोंग हामा नुंगायक्तबा सिंगिदमक्ता अमत्ता नायबा उपायदि जोलिप सैर अमसुंग जोलिप कैप्सूल वो चांगने सिनबियो Enjoy the tastiest bread in town, manufactured with the highest quality in the most hygienic bakery in Manipur. White bread from Likla Bakery, now Manipur's favorite bakery. Break matun taram nok chirezi makhata papau. Ayushman Bharat Haibasida no Mugiba workshop ama Wangkaida Leba ROB auditorium the Pangtokre. Ministry of Information and Broadcasting and Ministry of Health and Family Welfare Nasindu Pangtoki Batharam Aduda MLA Soibam Suvas Chandra Health Secretary M Bandanasu Sarukyake.
District Administration Imphal Eastna Sinduna Wangkai Topom Lekai Community Hall da Khungang Chatsi Thauram Pangthokre. Thauram aduda Ya School Kendragi MLA Thokchom Satyavratra, Imphal Municipal Corporation Ward Number 12 Corporator L Inungandi, Ward Member and Imo Chobi RK Manoramasu Sarukyake. Tongan ba Department Tara Nepal ge official singna Miam Dak Thingnana Kanaba Fanganke. MLA Satyavratra na Khungang Chatlu Haiba Thauram Ashina, Lengak Amasung Miam Tongan na Chatna Ramba Adu Tashinaduna. Chokhat lambi da punna changshin bangam lagani haiki. Gurumayam Jiteshwar Sharma amasung Thangjam Satis ke 80 bhag chang sinagadabani. TH Prem RK Ranal amadi PH Naubige Aronba Mihat Government na CBI natraga SIT da tigalhangadabani haiba demanda ngasi Moirangi Khamnu Kaitel da wakat mifam chathakre. Tongan ba club organization kaya na sinduna chatakiba wakat mifam aduda violence lepu mihat asiga chumba langla langjil puthokadabani haiba wahi kya plakat singda iki. JAC amadi Herangoi Thong Bazar Area Women's Welfare Association Nupi Kunai Mera Paibi Liwa Lambi Bokul Makong nasu 3 Core Intelligence Surveillance Unit na hat kre hariba Gurumem Jiteshwar Sharma amasong Thangjam Satis ke 80 bhag chang sinagadabani TH Prem RK Ranal amadi PH Naubige Aronba Mihat asige achumba langla langjil putho haina Herangoi Thong Kaithel dasu wakat mefam chathakre Mihat asige achumba while fanganana ba government na CBI natraga SIT semduna thigat kadabani January ba Army Laibak asigi ain gi makhada while chataduna cherak pigadabani lamdamashigi Armed Forces Special Power Act loktokadabani haina dabi tauri Amaram MSF kadamadi look kana sinduna ningthobung kaithel dasu wakat mifam chathaki wakat mifam aduda afas pa lokthou mehat pasingi mathakta matik chaba while chathau haiba slogan kya lauki Manipur Literary and Cultural Forum na ngarang kuntaret shuba Manipuri Language Day Thauram Khwai Tripura hold pangthokre. Thauram aduda Tripura gi MLA Prasant Dev Burma, Professor P Gunindro, Naharo Sahitya Premi Imphal gi General Secretary AC Netrajit, Reform Imphal gi Editor Longjam Somorendra su sarukyake. Thauram aduda Pung Ishai Jagoi Wari libagi saknairaba guru Ningomam Bira L Jogendra S Brajendra Kudul tamduni kai khumnabu utki handak chahi class 10 exam the first division the pass taroklaba mahiroi manga busu khudol tamki Jain Das Academy digi lakpa artist El Ibotombi amasung Vigyananda Gurumayum desu khudol tamki Patsoi Indian Gramina PM Ujwala Yojana gi makhada Langjing Gram Panchayat ki khangatlaba beneficiary singda lemna gas yenthokre MS Yaripop Gas Service na Ujwala Scheme gi makhada no gas connection pibagi thauram ama Wangkem Kendragi Manung Chanba Thaubal Kuno Community Hall da pangthokre tharmadu da Wangkem Kendragi MLA ke Mega Chandra Hanagi Councillor Abhimanyu su sarukyake punna yumthong kuntra da gas fangan ki MLA ke Mega Chandra na scheme asigi makhada haujik fawda kendra sigi gas connection listing ani hena fangan kre makhata na fangana bahonaragani haiki DIG SHQ BSF CR Operation Manipur gi makhada Yankai Mari Shuba Battalion na sunduna Loktak Project Laiba Battalion Torbungi CI Post amasung Hairok Post na Nahasingbo Central Armed Police Force recruitment taunabagi online register taunanaba facilitation center hangdokre Center singa si August 13 ki function tawba hawkibaga loinana September 13 fawba chathagani masna arapa mafam dalaiba nahak kayamarum register tawgi khudong chaba fangangani Yankai Mari Suba Battalion gi CO Sunil Kumar na eligible oiraba candidates singi pre recruitment training lem na pigani haiki Lisiamaga Chamapan Marfu Tereki Matamdagi More de Lairakraba Excise Department ki office ama Mari Lainaba sing ngasi fawbo yangshin dabadagi nongmonomogi fibam sokchilakli ngasi ekhogi more paumi Sanjoy na chatuna yangshilubada office asada ngasi fawbo staff singi quarter laitri fencing ningthina laitre Excise Department ngasi fawbo sarkar na revenue kya di kahan bangam kre lenga ki Mari Lainaba sing na office asibu ningthina samjin biduna department ki miyoi sing mathau ningthina pangthokpada mateng pangbirabadi hanadagi hena revenue sarkar da laghan bangam gani haina Department asna thajaba thamli hairi Manipur College ki Diamond Jubilee Thoram College asida ngasi pangthokre thoram ashida MLA TS Satyabrata Higher Education ki Director W Malem Nganbat Chenglei Manipur College ki Principal Dr RK Radhakishore su sarukyake MLA Satyabrata na mahiroi sina matam mamal khangna chumba lambi da chatna bahona batai afaba mahiroi na afaba khunai ama purakadori bani haike
कक्चिंग खुनो कॉलेज की जनरल अकाउंट की कॉलेज की फिजिक्स डिपार्टमेंट की लेक्चरर अमना मणिपुर रूरल बैंक कक्चिंग ब्रांच की मैनेजर का लौटूनरगा लुपा लाख कुंट्रा तरुक हेनबगी सेंफम लाना लौटोक्रे हाइना कॉलेज की स्टूडेंट्स यूनियन मराल सेरी मणिपुर प्रेस क्लब पांगथोप पाउगी मिफम अमदा स्टूडेंट्स यूनियन की जनरल सेक्रेटरी सोरोक खाइबम मालेम गानबना सेंफम असी था की तांग तरा तरुक लौटोखिबने लौटोखिब सेंफम असी था की कुनिपाल फाउबगी मनुंगदा बैंक असिदा अमुक हना डिपोजिट तौगदबनी बैंक असिगे मैनेजर नसु करम फिबम द सेंफम असी काइथोकहनखिबनो हाइबदु सेंदोकदबनी करिगुम वाफम असी थबक ओइना पांगथोक्ट्रबदी जनरिब ओजा कॉलेज द चंगबद अथिंग थमलगनी हाइरे कॉलेज की जनरल अकाउंट की पैसा काइथोक्लिबनो यांग्रब सेंफम असी बुरान नालादा काइबदा याबा पीरिबा चेनरिबा मियोइसिंग अथुबा मतमदा यूनियन दा सेंदोकरो पिसिलक्तुना सेंदोकलक्ट्रगदी ना इबा तांग कुनिपान सिगी मतुंगदा कक्चिंग हुनो कॉलेज स्टूडेंट यूनियन ना माहिरोय क्याका खुसन नरगांदा MRB कक्चिंग ब्रांच अमदी HS मणिपुर की मथकता कनबा खुंजंग क्या संखिलकनी पैसा सिंग असि रीडिपोजिट अमु हलगा तोरक्ट्रिबा फाव HS मणिपुर कक्चिंग हुनो कॉलेज ता चंगबा यारोय हाइबा सेंफम सिंग असि हंजिलक्ट्रिबा फाव अथिंग थमजरे कुंभी लोकल यूनिट काउंसिल देसामदी केवी के बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट सिंधुना कुंभी कॉलेज हैरा लीबा चेंगुम थाबा साइंटिफिक मोंगदा गानू येन लोइबगी मतांगदा अवेयरनेस प्रोग्राम अमा पांगथोखरे थरमदुदा केवी के बिष्णुपुर के होम साइंस के SMS स्पेशलिस्ट एंड बंदना केवी के बिष्णुपुर के प्लांट प्रोटेक्शन के स्पेशलिस्ट मैपाक अमदी केवी के बिष्णुपुर के हेड साइंटिस्ट डॉक्टर RK इमोतोंबन मरोइबा मियोसिंगना सरोक याखे मतौ करम आचार सेंबा हैरा लीबा अमदी चेंगुम थागनी हाबगी मतांगदा रिसोर्स पर्सन सिंगना महिरोइसिंगना निंगथिना खंगनखि बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चंबा थिनुंगैद लेबा यूको बैंक असि अयाम्ब मतमदा थोंग लोनबना बैंक असि के कस्टमर सिंगदा चाउन खुदुंग चादब मायोकनरे बैंक असि सेल काइबा मदि सेल थमजिनबा लाकपा मियामदा बैंक असि थोंग लोनदुना लेबना मियोय क्या खुशाउना हले ngarang su numiding ba matung pung ama tadringayda may mutkhre haina बैंक थोंग लोनशिलगा स्टाफ सिंग चटखिबदगी बैंक ता लाकपा मियोय क्याना पेंदबा फोंदोकना रखले मरि लैनबा सिंगना तुबा मतमदा मियेंग चंगबियो हाइना मियोय अमना फोंदोरकले अमरोमदा बैंक असे अयाम्ब मतमदा थोंग लोंदुना लेरे हाइबसे युमफम यावदबन हाइना बैंक असिगे असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर लेटखो कोम खोंगसाइना सेंगदोरकले बैंक असिना हेक हांगलकपदगी मियामगी थबक तौदुना लागले मसागी मरनाय ओबा वाफम ओइरबदी बैंक ता लागलगा हाना ताना बिरमलबदी हेना फगदबनी मीडियादा हेक्ता फोंगदोकलिबासी लाइबक्थिबनी हाइखि मद्रासा मॉडर्नाइजेशन की ओजा MD अब्दुल जबार वकफ बोर्ड के चेयरमैन फूरगा पोरमपाट पुलिस सिनरमी हाइब थौदोक ऑल मणिपुर मद्रासा मॉडर्नाइजेशन टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन कन्ना यानिंगदब फोंदोखरे लिलोंग हायर सेकेंडरी मद्रासा द पांगथोप पाउगी मिफम अमदा एसोसिएशन की मिहुत असलम खान हिरम असगी मतांगदा मरी लेनबसिंगना अचुम अरान थिदोकपियु हाइरी एसी वकफ के चेयरमैन से अथुब मतम लौथोपियो ओजासिंग वेरिफिकेशन लोइखब ओजासिंग रीजन अथुबद पुथोपिरगा ओजासिंग रेगुलर अपॉइंटमेंट ऑर्डर कसिगी सरकारना अथुब मतम पिबियो ओजासिंग पुंसी कनबियो हाइदना कसिगी लेंगास लेखोना हाइजनिंगी हयेंगदगी जिरीबामदा मयाय काबा निशा पुसिलकपा सिजनबसिंग इप्सा जिरीबाम ब्रासना थिंगबा थमखरे लुप असिगी मिहुत के इबोम चान अगस्त 13 प्रिंसिपल फूड सेफ्टी न थोखिबा ऑर्डर अमगी मतुंग इन्ना जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट सु मपानदगी पुसिलकपा हिदाक मनागी पोलम सिंग थिंगनबा लोखलिबा थबक असिदा इप्साना सु हेना मपुंग फाना थिंगनबा थबक असि लोखतकतबनी हाइखि थोखिबा अगस्त 2018 Minta Manipur Lena के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फूड सेफ्टी की कमिश्नर दी बुलुन ना थोखिबा जेरो अमगी मतुंगिना अमांगा पंजतिबा कोलम सिंह असली जिबांदा जोनबा अमगी फुसलकपा सिंह इप्सा जिबां ब्रास मणिपुर ना अथिंबा हमले ngarang manipur police ki anti vehicle theft team na fagat ki bagari singi manungda angoba machugi toyota fortuner amadi motorcycle harley davidson bu huran podyan yaramba miyoi ama makhata na fagat pangamkhre faraba miyoi asi hojik manipur police department ta assistant sub inspector oiba miyoi amani haina imphal west ki SP jogesh chandra hobijam na paumi sinda phungdokre ma ki office chamber da pangthopa paugi mifam amada फारब मियो अदुदी थौबाल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा लमदिंग गांगोम लेकाइदगी रवि गांगोम चही कुंतरेट अपोकपा गांगोम बिहारी महाक हौजिक सेकेंड MR के क्वार्टर लेबनी महाक ngarang nungthil pung mari da team masna fagat pangam khibani फारब रवि गांगोम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की ममांग दा पुथोकलबा मतुंग नुमित हुमनी रिमांड लेरी ngarang फाखिबा गारी अनि असि नागालैंड अमदी दिल्ली दा तोंगान बा
FIR leiba gari singni hairi state ani asigi concern police station da pau piduna lokotpam thokpa thabak lokotnaba khangankre atubada Imphal da yoraklagani magna makhatana Indian Penal Code section 411 gi matung inna huran ba miyoi amana fangadaba cherak aduma huran poryan yaramba mishak adusu chap manana cherak fangani asigumba case asi timasna makhatana tiba humbugi thabak chathakigani kanaguma lanai miyoi natraga police personal singna masa khangna asigumba huran lana gi polam sing huran poryan yaba tawbiganu haki amda appeal tawningbadi Police Department की पुलिस ऑफिसर ना हुरान बग गाड़ी तोंगगा हुरान पोयारगा हुराल बग गाड़ी ने खंखना मधु मसाना खंखना तोंग से मसी यारगदी होम डिपार्टमेंट लेबा पुलिस पर्सनल सिंगना मधु यारगदी सुंगतौ तौबिगनु अदुगा करिंबा मधु तौरंबा तारगदी अखोइना मथंग मथंग गाड़ी जे फाब लेप्तना फारखिनी अदुना फारप मतमदा आइन की ओइबा चपचाबा लौहम थोकपा एक्शन लौगनी अदुना होजे अखोइ फारबे मियोसे कोर्ट पुथोरे पुलिस कस्टडी लौरे अदु मा मथक्ता अखोइगी IPC सेक्शन सिंग से लोइना पालगा आइन की ओइबा तौगम थोकपा मथंग मथंग दुम चथरनी हैना मसे मयाम थमजनिंगी District Administration Imphal na Sinduna Androgi Panam Ningtho Lekol Desu Khungang Chachi Thauram Pangthokre. Thauram aduda Forest and Environment Minister T. Shyamkumar S. Deo Kairao Elangbum Sonia Susarugyaki Puna Department Kungi Stol Singh Camped aduda Hangdoktuna Miyam da Khudong Chaba Fanganki. Repertory of Wari Liba Kurai Chaitabi Lerakna Rising Youth Organization Moirangkhom Bokul Makunga Punna Sinduna Numit Mangani Chupna Chatarakiba Ramayan Wari Liba Festival Moirangkhom Bokul Makong Bhakta Ashram Ground Community Hall the Lushin Kre Tharamaduda Ya School Kendrigi MLA T. Satyavrata IYOG Vice President S. Tizendra Rajyasri Vagit Chandra Cultural Foundation ki Chief Advisor B. Amushana Theatre Critic Buddha Chingthamsu Sarugyaki World Senior Citizens Day Thauram Senior Citizens for Kakching na Sinduna Kakching Chumnangda Leiba Representatives of Lois Auditorium da ngasi pangthokre Thaurmadu da Hana Minister Oramba White Thambal Nongmai Them Nimai amadi thabak pothara Principal Catrimium Mangolsu Sarugyaki Lishingani Tara Mangada Chandal District ki Tongan Mafam da Thokiba Isingi Chow Madi landslide na amang ata Thokan Baga Mari Laina na same kiba Flood Victim Demand Committee Chandal Amadi Affected Chief Billers of Chandal na Sinduna IAY Housing Scheme gi Special Package ki Makada Center da Kaitharak pa Senfam Singh Miyam da Fangalu Haidana Kongchat Amachat Kre Jafo Bazar da Laiba Jafo Bazar leba Indar Stadium gi DC office Pauba Kongchat Amachat laba matung da DC da memorandum amashupisan ki demand committee ki convener VD Vetana ichaw thokiba chahi mari mapung farak laba Pauba awaba tarba sing da matik chaba tengbang fangandaba thawong yaning di haiki KCP की मिंग सीजन अदुना जेनेम्स अमसुंग CAU दा थबक हापीगनी हाइदना मियोय कुंट्रा रोमदगी यामलब सेंफम अमल लौथोक लमलब मांगख्रे हारिबा मीडिया दा यावरकलिबा रोमाबतीगा KCP गा करिगुंबा हिरम अमतदा मरी लेनदि हाइरे लुप असिग इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी मेंबर इन चार्ज एस मंगाल गी चेरोल अमना मरम चादन लुप की मिंग सीजन नबा अमदी मिंगचथेन नबा लुप चेनहन बा हाइबसे लुप अमदी मियाम बुसिंगना बने लुप ना हारिबा थौदोक असिगी मरी मकोंग थिगलगनी लमसांग लमदेंग खुनो ममांग लेकाइदगी सेरा Ningo Chingthang Ombi Romabati Amadi Mahaki Miam Dagi Namthak Toduna Sel Khongkat Pada Langwin Nakiba Kakching Kaithel Dagi Manishore Elias Papu September Mari Fawbagi Manungda Lupta Pau Forkadabani Makogi Matakta Lokat from Tokpa Khongthang Pumna Maklokot Hairi Thanga Kendrigi Moirangkono Gram Panchayat ki Manung Chana Moirangkono Maning Lekai de Leiba Nganu Leima Leibungda Khungang Chatsi Thauram Pangthokre Tharamadu da Thanga Kendrigi MLA T Robindro DC Pawan Yadav Moirangkono Jila Parishad ki member O Ibungo Jao Pradhan Amadi member Singsu Sarugyake Department ko Nepal gi Stol Singh Hangduna Miyam da Kana Bafangan ki August Tara Nepal Thang Janamiki Nungtil the Imphal East Police Commando na Saizang Maka Lekai da Fare Hariba Haikrujam Sham Chandra Chahi Nifu Matoy Apokpa Lekidab H Tombi Saizang Maka Lekai Digi Miyoy Asi RPF Amadi Masigi Lanmi Sanglup PLA ga Karigumba Hiram Amatada Mari Laina di Haina Lup Asigi Assistant Secretary Publicity Bankim Gi Chero Lasina Sengdorakli Hauzik Sanabgi Pau Rongmai Naga Youth Organization Manipur na Sinduna
Marfutare Suba Jadonga Martyrs Day Cup Jadonga Martyrs Cup August 18 Longmai Common Ground Noni District Horgani. Katak tamatang tagi trantoy pangtokadaba kun suba sub junior amasung taramanga suba cadet national fencing championship ta saruk yagadaba nupa macha amasung nupi macha ni funipal amasung official Nepal Gaming Manipur Fencing Association na lautokre. Hauji makata na sana bagi pau sport journalist bayan ning thojam dagi fangbigani. Manipur Olympic Association na makal amatada sela na sijina ki palaite North East Council na Association blacklist to palaite haina Manipur Olympic Association gi senior vice president GA Ibobisak Sarama amadi association asigi amu hanna nauna general secretary gi thopuriba Sunin Elangbam na Kumalampak Sports Complex laiba association asigi conference hall da paumising unawada phongdoruli Thormasida Association asigi Vice President T.S. Joy Kumar, Vice President K. Baruni, Manipur Olympic Association ki Hana Secretary Waramba BC Singh, Nauna Joint Secretary Khankraba L. Santa Keshwar amadi Executive Member Waina Khankraba G. Ranjit Saramasu Saruyaki. GA Ibobisak Saramana Makata na Pongdo Kibada, Manipur the Pongba Pausi Amada, Manipur Olympic Association na NEC na Pirpa Lupalak Tramagi Sempam Lana Sijina Kreamasung, Manipur Olympic Association North East Council Degi Blacklist Tongnaba, Lista Yauri Haina Ponobo, Wapamasiga Marilena, Paumising Onabagi, Toramasi Pangto Kibani, Manipur Olympic Association na Hiram Amadada, Siena Lana Sijina Kiba, Loktopolate, Singjami Amadi Secretary Hangduna Ladiba, MOEG, Econ Singda Sek Tobiba Yagan ni haiduna aran mamong da pau santopi basi laibak tibini hainasu mahangna makhata na phongdoki Northern Council dagi koi 20 lakh ki sanction tobire sanction torok basi ki manung da 15 lakh sama koi han by release hoina tobire adubu hariba 15 lakh si lerga su darkar oi ba macha darkar oi ba organization ki setup ta sanga doriba maru oi ba paisa gi achobo sempa mama ai koi da ward party ki state government da koi na paisa si pb na bam ai koi na chi thaje Tharibadu state ki financial constraint laibani khangde amanani khangde ko ne paisa du ngasi bawa PB tadan PB raktabadagi release to raktabadagi akoi program se pending oina sum laksabane haribu paisa si Manipur Olympic Association na lana season na tana kana gum mama gi natagal lana go be phim amada tongana sin gi bo pam ta leite ado masi akoi Olympic Association gi tongan bi individual am gi personal oina nungai na bagi natraga matura kudong chabalong na bagi tau jabanda chadi hai ba pam masi press ki lai bi ri ki mapang da Olympic ki bahut chinjarga masi ma thamjari Sunin Elangbam na Makata na Pongto Kibada, Manipur gi Chief Minister na Patron Member Oiraga, Manipur Olympic Association gi President na Chairman Oiraga, Organizing Committee Semduna, Sahi Sigi October Tang Manga Digi Nepal Phauba Imphal da Pangto Kadoriba, Ahanba North East Olympic Games asi Indian Olympic Association gi Makada Ihan Hana Pangto Kadobani. Games asida awang nokpok India da leiriba Olympic Association sing punsin naduna yamna sakti leina thabak tobang ngamnaba pandam thamli. Games asigi kanaba loduna Indian Olympic Association da awang nokpok India ga sanaba thabak sing paikhatnaba corrective wisdom amaga North East ki Olympic Association sing henna mapangan kangkhanaba pandam da thaurang asi paikhatpani haiki. North East ki lejariba President Secretary loina yawbiraga Masija North East Olympic Association amasu semonaba masi pandam se hana koi ki interim kanoma koi body ma leire koi North East Olympic koi ki association ne na adu North East Olympic Association ji regular body ma oyo ya bai kudong cha maram masina kana gadori basi koi Indian Olympic Association da any koi North East ki collective wisdom collective view mayam ji koi na moida Indian Olympic Association koi boys ti tabi na ba madu pandam dunia koi na khanjari basi ranana North East lejari ba sanaroi singchigi akoi mapang kangkhan na bahai dai madu asumba madu akoi lamtak lanjinda akoi na North East le mine yam ji yamna akoi nuksina na mateng panana madu boys chama India gi national level da madu phangjaga da khudong cha ba chai na madu gi mayam ji pandam ni maduna masigumba yanan ba North East Olympic Games sama akoi na Manipur da October gi tang manga de nipan bau pangdok jagadoi ba asida lejari ba akoi gi Manipur Olympic Association gi kai community member khudima ki su magi daita responsibility lobi gani amasung mapung phana akoi amaga sajo pina gani Manga suba thongam sajau memorial mix kendra wise likam knockout tournament ki ngasi sana ki ba match da khundrak pong kendra kangkhut madi nambol kendra kangkhut
Panjal Sab Manaduna Draw Sakre. Manipur Kang Association gi Ming Makada Ibodo Wangpuren Khana Sauba Kang Committee na Sinduna Tha Sigitang Tarani Toidagi Kangkut Tarahum Doina Group Mari Tongna Kaidoktuna IWKK Kangsang Kongwa Makha Nandebam Lekai Laikonda Sathariba Manga Suba Thongam Sajong Memorial Mixed Kendra Wise Likam Knockout Kang Tournament ki ngasi sanakiba match ta Khundrakpam Kendra Kangkut amadi Nambol Kendra Kangkut Panjal Tarani Thoi Kaptuna Draw Satkibani Hayeng Kangsang Asida Singjamai Kendra Kangkut Team B amadi Thangmaiban Kendra Kangkut ka sanagani Manga Suba Mr. Impal West District Bodybuilding Championship Mari Suba Mr. Inter District Bodybuilding amadi Ani Suba Men's Fitness Contest ki Master Kanglupta Ahanba Position Takraba Sangai Gym Khagim Paligi Sapaba Mutum Amarda Gym Asigi Maikei Digi Harau Nungaiba amadi Thagatpa Phongdok Laduna Achamba Khudor Polsing Piduna Pungning Thawatkhre Thagatchiri boyai Loshilakpada ngasi nomage ngasagi pau bizari Environment Director Tik Pangkiba ngasi goi kiba inga sama di nungjugi pauda khwaidigi sa kiba Celsius degree kontrani paltasmi khumudrani toy khwaidigi ingba Celsius degree taramanga dasmik mariputara taruk Nuksita yawi sing manil kesang maximum da sada mariputara tre dasmik yang kai mari minimum da sada tarani paltasmik khumutara taruk waiki ngasi ginong suki bagi sang mga tasmik tarang mapal milimeter ni. Hajero bada mariba pau amuk kahana. Congress na isu sing tiduna lebag irang shagada bahona balaite BJP na isu thok tanaba jinga kutka manana thabak tobana fagani haina opposition leader Okram Ibo bina fongdokre. Janams ki Dr. Singh na tongan batabi da ngasi ma schedule leave loduna wakat mifam chathakre masina hospital asige ana laying da chauna akai ba pikre amaso Manipur article 371 clause A chatna bayaro special assembly session amak kauna ba nupisina Raj Bhavan tamna thomjin kre ngasi ge IS TV na bijaba pau matang ashare loisinjare meeting tabiri basingi mafam dagi kaniya thang nijeri pinabirasi